Nshuti bakunze ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. Mu kiganiro cyihariye hagiranye n'umunyamakuru waje muntu w'ijwi rya Amerika ishami ry'igifaransa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutegarugori Thérèse Kayikwamba Wagner, ntavuga ko ari mama 23 ifite umujyi wa Goma, ahubwo ati Goma yigaruriwe n'abanyamahanga. Murabyumva mu majwi ya Temistokle Mutijima, n'ijwi ry'umunyamakuru waje muntu, nanjye n'ijwi rya Minisitiri Kayikwamba Wagner. Nyakubahwa, wabyemeza ku badukurikiye niba inyeshyamba za mama 23 arizo zigenzura umujyi wose wa Goma? Waba ufite ikigereranyo mu mibare cy'abahapfiriye? Je voudrais tout d'abord préciser une chose. Quand nous parlons de la situation qui prévaut dans la ville de Goma, il s'agit d'une occupation des forces armées rwandaises. Mbere na mbere ndashaka kwemeza ko Goma yigaruriwe n'abanyamahanga bikozwe n'ingabo z'u Rwanda, igisirikare cyemewe cy'u Rwanda, umuturanyi wacu. Nibyo, nyuma y'iminsi yaranzwe n'imirwano ikaze, twabonye mu mujyi mama 23 n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ubu bamaze kwigarurira igice kinini cy'umujyi wa Goma. Ku bijyanye n'abapfuye, bitewe n'uko ibintu bigenda bihindagurika cyane, ariko kandi na mama 23 n'ingabo z'u Rwanda bakaba bafite inyungu mu kutagaragaza isura ya nyayo no kwemerera isi yose kwirebera ubugome igitero cyabo cyakoranywe. Biracyagoye cyane kubona umubare uhamye w'abapfuye muri iyi minsi y'igitero. Dukeneye kandi gutandukanya ko hari impfu nyinshi zabaye biturutse ku mirwano, ariko hari n'izindi zaturutse ku kuba u Rwanda rwarasenye rubigendereye ibikorwa remezo by'ingenzi muri Kongo. Baciye imiyoboro y'amashanyarazi, barasa amabombe ku bitaro, banaca imiyoboro y'amazi, bafunze ikibuga cy'indege, banafunga imihanda inyuzwamo ibicuruzwa. Nibwira rero ko iyo tuvuga abapfuye, abatari abapfuye bahitanywe n'intambara ako kanya, cyangwa se abishwe n'amasasu yo mu mirwano hagati y'impande zihanganye, ahubwo hari n'impfu zaturutse ku bukana bw'ubugome igitero cy'u Rwanda ku mujyi wa Goma cyakoranywe, ari uko kwangiza ibikorwa remezo bya nkenerwa. Ibyo ntibyaboneka nk'intege nke za guverinoma yanyu mu kurinda umujyi ukomeye nka Goma? Uku gusubira inyuma ubisobanura ute, na cyane ko hari benshi bibaza bati ibi byaje bite? C'est une situation évidemment que nous déplorons, qui nous révolte aussi énormément. Birumvikana ni intambwe isubira inyuma, kandi ni ibintu bibabaje cyane, sinatinya kubivuga. Dukwiye kwemera ko ibintu byatangiye kugaragazwa kuva mu mezi menshi ashize, niba ahubwo atari n'imyaka. U Rwanda rwashoye imbaraga nyinshi mu kugwiza intwaro no mu kuziha mama 23 mu burasirazuba bwa Kongo. Bashoye imari mu kugura intwaro zihanitse zitari zimenyerewe mu karere. Intwaro zakoraga ku buryo n'umuryango w'abibumbye muri raporo wahaye akanama gashinzwe umutekano wasobanuye neza ko zirusha ubushobozi izawo. Ikindi dukwiye kumva ni uko u Rwanda inshuro nyinshi rwagiye rurenga ku gahenge kabaga kavuye mu biganiro bya Rwanda kagombaga gutangirana n'itariki ya 4 y'ukwa munani, binyuze mu gukoresha ikoranabuhanga rihambaye nko guteza kirogoya mu ihererekanwa ry'amakuru. Bisobanuye ko inzira zose zitumanaho mu kirere cya Goma no hafi yayo zari zaramaze kuburizwamo burundu, kuko mu gihe kirogoya zaje mu ihererekanwa n'ikurikirana ry'amakuru, bivuze ko inzira zo gutwara ibikoresho bya gisirikare zari zigoranye cyane, ariko ni nako byari ku bakora ibikorwa by'ubutabazi ndetse n'ubutegetsi bwa gisivili. Rero ntidukwiye gutinya kwemera ko habaye ishoramari ryinshi cyane ry'umutungo w'u Rwanda mu gushoza iyi ntambara nta gucogora, kandi rwabikoranye ubugome ndengakamere, nta kintu na kimwe rwitayeho, yaba abantu bazapfa ndetse n'ikiguzi cy'abazahitanwa n'iyi ntambara. De manière extrêmement brutale. Ubu haba hari ingamba zo kugaruza ubu butaka? Alors, je voudrais clarifier une chose. Nous n'allons jamais accepter. Turashaka ko ibintu byumvikana neza kuri iyi ngingo. Ntibyemewe ko u Rwanda, igihugu kinyamuryango cya Loni, cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'indi miryango myinshi, kigarurira igice cy'igihugu cyacu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ni ibintu tutazihanganira. Ikirenze kuri ibyo, ibi ni ibintu isi yose idashobora kwihanganira. Akanama ka Loni gashinzwe umutekano kakoze inama ku cyumweru gishize no kuwa kabiri ushize,
aho benshi mu banyamuryango bamaganye mbere na mbere ukuba k'u Rwanda ku butaka bwa Kongo, ariko banasaba ko rwahava bwangu, cyo kimwe n'umunyamabanga mukuru wa Loni, cyo kimwe n'umuhuza mu biganiro bya Rwanda. Rero twisanze mu bihe aho atari Kongo gusa, ahubwo n'abafatanyabikorwa bose bafite uruhare muri iki kibazo barimo kwamagana u Rwanda ku bikorwa byarwo byo kwigarurira ubutaka bwa Kongo binyuranije n'amategeko, ndetse hari n'ubusabe bw'abaterankunga bakomeye mu Rwanda. Turabona Ubwongereza, turabona Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bose basohoye amatangazo akomeye yamagana uku kuvogera ubusugire bw'igihugu cyacu. Rero birumvikana, ibi ni ibintu bidakwiye kwemerwa, atari kuri Kongo gusa, ahubwo nibwira ko bitanakwiye no kwemerwa ku bindi bihugu byose byo ku isi birajwe ishinga n'iyubahirizwa ry'amahame mpuzamahanga ashingiye ku itegeko. Kuri ibyo birego bya Kongo kuri Leta y'u Rwanda ndetse no ku muryango w'abibumbye nawo usaba u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Kongo, Leta y'u Rwanda ntihakana ko ifite ingabo muri Kongo, ariko nanone sobanura ko ari mu rwego rw'ingamba yashyizeho zo kurinda umutekano warwo, kandi ko zitazavaho igihe cyose uwo mutekano ushobora guhungabanywa. Mu ntangiriro z'icyumweru, mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabajije umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda impamvu u Rwanda rutubahiriza ubusabe bw'inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU. Ariko niba nibuka neza mu itangazo banditse, akanama gashinzwe umutekano ku isi nta gihugu runaka kavuze muri rusange ngo impande zose ziri hariya zigomba gukora ibi n'ibi, ariko ntekereza ko ibyo ngibyo na n'ubundi nta gishya kirimo. Unarebye umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye yarabivuze, hari ibihugu byabivuze, hari imiryango imwe yabivuze, hari n'abandi nabo bakoze amatangazo ntibagira icyo bavuga. Aho ngaho umuntu akaba yanakwibaza impamvu tubona amatangazo atandukanye aturuka hirya no hino avuga ahantu hamwe, ariko akaza avuga ibintu bitandukanye. Ni ikigaragaza yuko mu by'ukuri ikibazo uko kivugwa atari ko kimeze hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Niba abantu batandukanye bashobora gukora amatangazo cyangwa bagafata ibyemezo bakavuga ibintu bitandukanye bavuga ahantu hamwe, ni ibigaragaza nyine ko harimo ikibazo. Nayo mpamvu iki kibazo kimara igihe kinini kidasobanuka. Kuri icyo kibazo warubajije, ikigaragara ni uko mu by'ukuri uwandika gutya avuga ngo u Rwanda ruvana ingabo zarwo muri burasirazuba bwa Kongo kuko zagiye gufasha M23 kugira ngo babashe kwiba imitungo ya Kongo, ngira ngo ndarabivuze ndabarabivuze igice, ni uko nguko ubundi interuro yose imeze. Iyo ni naratifu cyangwa n'uburyo bwashyizweho na guverinoma ya Kongo yo kubivuga gutyo. Nimuzanareba izo ngabo zihora ari 3,000 cyangwa 4,000 gusa. Ariko se mwebwe ubu tuvugana nshimishijwe no kumenya yuko muri Rubavu ni hakuno y'umujyi wa Goma, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, izo ngabo z'u Rwanda bavuga ziri muri Kongo, ibyo 3,000 byo birimo? U Rwanda rwavuze ko rwashyizeho ingamba, ibyo tunabibwirwa n'abasirikare, tunabibwirwa n'umukuru w'igihugu, zo kurinda umutekano w'igihugu cy'u Rwanda n'abaturage b'u Rwanda. Hari n'igihe Perezida wa Repubulika yageze kubikomozaho kubivuga ku mugaragaro, avuga ati niba hari n'intambara igomba kuba ku birebana n'umutekano w'u Rwanda, niba ngombwa izanabere hariya. Ingamba zashyizweho ni ingamba za gisirikare, ubwo igihe zizasobanurwa zizavugwa izo arizo, ndetse unibuke yuko no mu biganiro bya Rwanda, yaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yaba abatekinisiye mu nzego za gisirikare n'iz'umutekano babishyizeho umukono. Bavuze bati hari ingamba zihari ntizizigera zivaho mu gihe ikibazo nyamukuru, ikibazo nyakuri u Rwanda rubaza cy'umutekano kitaravaho. Ntekereza rero yuko ibyo bisobanuro birahagije byo kumva yuko hari ingamba zafashwe ariko zirebana n'ikibazo runaka. Ntabwo ari ibyo ngibyo byo kuvuga ngo guverinoma ya Kongo uyu munsi mu gitondo yabyise ibi ngibi, saa sita ibyita ibi ngibi, nimugoroba ibyita ibi ngibi, ko ari byo byatuma n'izo ngamba zivaho. Ntabwo zigera zivaho, n'ubundi bari babiganiriyeho uburyo zavaho. Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda, ndagushimye cyane ku bw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Tukivuga kuri Kongo, Uburundi butangaza ko abasirikare babwo bagiye gufasha aba Kongo mu ntara Kivu y'Epfo bahagaze neza ku rugamba, mu gihe umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo ubu ugenzura umujyi wa Goma
buhigira gukomeza kwigarurira n'umurwa mukuru Kinshasa. U Burundi buvuga ko buzakomeza gufasha Kongo kubw'umutekano w'akarere ibyo bihugu biherereyemo. General de Brigade Gaspard Baratuza uvugira igisirikare cy'u Burundi yabwiye mugenzi wacu Diane Ninahazwe mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi ry'Amerika. Abasani bacungira n'ubu barahacungira nta ngorane n'imwe, nta mirwano ihari, na cyane cyane muri kuri manuka. Bamwe mu bari buyo nk'abacangero bava mu mahanga barishikanye baja mu gihugu cy'u Rwanda. Ku ruhande rw'u Burundi hari abasirikare baba barabuze ati reka duhagarikire ngaha twishikane nk'uko vyakozwe n'abandi. Abarundi bwa mbere bo ntibagiye ko nk'ubucangero igihugu cya Kongo n'igihugu duhana urubibe, umutekano uhungabanya aho duhana urubibe turashikirwa. Aho rero bisanzwe ibikorwa byakorwa kuva kera, ubu rero bikorwa ku mugaragaro. Ikindi nacyo nababwira ko Abarundi atari abasirikare bashacoba bumvise ruvuze hirya birashobokereza amaboko bajya kubishikana. Oya ibyo bishikanye nk'ibiraba nawe babikora bafite intumbero mugabo gushikiriza ibibazo ntabwo. Uyo mugwi wa M23 ufise igisagara ca Goma mu Rwanda vuze no musatsi turabandanya si Goma gusa tuzokwifatira n'ahandi. Mu minsi yahera warumvikanye uvuga yuko wazuraga ibitero kandi ukavuga yuko hariho n'abasirikare b'u Burundi baguye muri ivyo bitero. Abo barabiguyemwo ibitigiri vya nyuma mwashoboye kumenya muri ivyo bitero bingana gute? Mu bisanzwe umuntu atanga icegeranyo cy'ibyo yakoze ku ruhande rwiwe. Utangiye gutanga ibiharuro by'ibyo ubundi mwariko murahanga na kumbure yatakariye ibyo nibyo twize niba twize ku mashuri amwe ya gisirikare. Ni ukuvuga rero ubu hariho y'intambara yadutse hambavu n'intambara y'amasasu n'intambara y'ururimi tukagara abakugira itigiri cy'iwacu naco twebwe turafite imwe tubitanga nawe tubiha dukunda kubigira ku maradiyo. Hari nk'umusirikare yitavye Imana tubibwira umuryango, ariko hari iyo miryango nyene igaruka ikavuga ngo ayo makuru ntayo bamenyesha. hari umushika umusirikare akitaba Imana, haba ngaha mu gihugu cyacu, haba aho yarungitse mu bikorwa Somaliya, Kongo, Centrafrique, hariho barabimenyesha umuryango neza cyane, kandi n'uwo yitavye Imana uburyo bwose bushoboka barabukora kugira ngo ikiziga gitahukanwe bamuhambane bamufunga iteka. Mu minsi yahera Ijwi ry'Amerika ryari ryabajije igisirikare cy'u Burundi amakuru avugwa ku basirikare baba bagwariye ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Duhabwa isango yuko tuzomenya amakuru mu minsi y'imbere. Mwasanze byifashe gute? Hari abasirikare bariko bavurirwa muri ivyo bitaro bangana gute? Abavuga ni abo vyavuze ko bari bakomerekeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bakaba boba bari benshi. Bwa mbere ibitaro by'abasirikare ni ibitaro by'abasirikare bivura abasirikare. Kuba boba hari uwo yabonye abasirikare kumbure barenga canke igiti kitari gito ibintu bisanzwe, aho nibo babona ko kuri televiziyo cyangwa wakarebe kandi mu bindi bitaro aho ni byari kuba ibidasanzwe. Kubona rero abasirikare bivuga abasirikare bya gisirikare atari bake, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ushobora kuza abarwayi malariya, abarwayi b'indwara canke abakomeje kuba ari mu kuko nk'uko nabivuze, iyo uri ku rugamba ugasora n'amashuri komereka barabaho, nabitaba Imana bakabaho, abagiye aho baca imiga kugira ngo batunganye. Ndetse n'igihugu cya Somaliya hariho abakomerekera baza rero n'abakomeretse no haho hafi hari amaze iminsi imirwano n'ibitero tuba ahantu hagana n'umwaka komereka sinoreka kugira ko habayeho nabitaba Imana barabaye. Rero mugaseko nk'ibika bidasanzwe ni ibisanzwe kandi ibisigiri umurengero namba na gato ibisigiri tunabaruye ibyo simuvuga yuko ari umurengero ubwo bariho bamaze kurenga 5, 6, 8. Ikigiye gukurikira ku basirikare b'u Burundi muri ino ntambara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihanganyemwo n'umugwi wa M23 n'icahe Burundi bizogumayo, kuko urumva bo bavuga ko bagiye kubandanya bakora ibishoboka byose bakigaba n'utundi duce. Burundi kigiye gukurikira ku ruhande rwabwo nica ibijyanye na M23 kandi twebwe ku Burundi kubitwerekeye
icyo twagiye tuko turafasha muri kongo tubandanye tubifasha umugambi wa M23 wabayifuza imigi yose guhungabanya amahoro n'umutekano aho twasabye gufasha uje tuzana uguruka muri byuma turabasirikare n'ibyo bigenda. Tukiri kuri Kongo, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje kuri uyu wa gatandatu ko kugeza ku itariki ya 30 y'uko kwezi gushize kwa mbere hari imirambo 773 mu buruhukiro bw'ibitaro byo mu mujyi wa Goma uherereye mu burasirazuba bw'igihugu no mu nkengero zawo. Ni nyuma y'igitero cy'umutwe wa M23 bivugwa ko ushyigikiwe n'u Rwanda. Iyi minisiteri iravuga ko ibyo byumba by'uburuhukiro byarengewe n'imirambo kandi ko hari n'indi myinshi iri ku mihanda. Yongeyeho ko hagati y'itariki ya 26 n'iya 30 y'ukwezi kwa mbere habarwaga inkomere 2880. Kuwa kabiri inyeshyamba za M23 zafashe Goma, umujyi munini wa Kongo n'umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, akarere gakize ku mabuye y'agaciro harimo zahabu na colta. Bahise berekeza Bukavu mu ntara ya Kivu y'amajyepfo, ariko bisa naho bahagaritswe ejo kuwa gatanu n'ingabo za Kongo zishyigikiwe n'iz'u Burundi. Imiryango itabara imbabare ntiyabashije gukora mu minsi y'imirwano ikaze y'igihe cy'ifatwa rya Goma ngo ifashe ibitaro umubare w'abapigana warengeje urugero. Ububiko bw'iyi miryango nabwo bwarasahuwe bikomeye, hakiyongeraho amasasu yanyuranagamo nayo yagize ingaruka ku bakozi b'iyo miryango. Abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières kuri uyu wa gatanu bavuze ko basigaranye imiti mike gusa kandi ko bahagaritse gufasha abantu mu nkambi z'abateshejwe ibyabo. Porogaramu ya ONU yita ku biribwa PAM nayo yahungishije abakozi bayo kandi yabaye ihagaritse ibikorwa byayo. Minisiteri y'Ubuzima ya Kongo yavuze ko kubera impungenge z'umutekano ziyibuza kugera mu bice by'umujyi hari ikibazo cy'ibura ry'ibikoresho byo mu buvuzi, imodoka zitwara indembe n'imifuka yo gushyiramo imirambo. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ubufaransa burimo burategura umushinga w'umwanzuro mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ambasaderi wabwo muri Loni Nicolas de Rivière avuga ko ugamije kongera igitutu ku Rwanda kugira ngo rukure abasirikare barwo muri Kongo. Fidel Niyongabo araduhiye inkuru. Iyo nteguro y'ingingo igenewe kuremera kurushiriza u Rwanda kugira rukure inteko zarwo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ambasaderi w'Ubufaransa mu ishyirahamwe ONU Nicolas Rivière yavuze ko atibaza ko izogabisha gufata ibihano ibyo ari byo byose muri iki gihe. Ambasaderi Nicolas Rivière yasiguye ko icyo bakeneye ari ubutumwa bukomeye kandi butomoye bw'urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi busaba ibiriko biraba muri iki gihe guhagarara. Ubwo butumwa buzosaba kandi inteko zo mu mahanga kuva muri Kongo, bugasaba ko ibiganiro bisubira kubandanya. Niyo integuro y'iyo ngingo yashikirizwa ibihugu uko ari 15 iri mu rwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi bizoganira amajambo yokoreshwa imbere y'uko itora riba. Ingingo y'urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi ikeneye n'imiburiburi amajwi 9 ayishigikira, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ubwongereza cyangwa Ubufaransa zotegerezwa kutayizibira kugira ibone kwemezwa. Hagati aho mu kiganiro cyihariye yarayagiranye n'umunyamakuru Roger Muntu w'Ijwi ry'Amerika ishami ry'igifaransa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutegarugori Thérèse Kayikwamba ntavuga ko ari M23 ifite umujyi wa Goma, ahubwo ati Goma yigaruriwe n'abanyamahanga. Temistocle Mutijima araduha iyi nkuru irambuye. Nyakubahwa, wabyemeza ku badukurikiye niba inyeshyamba za M23 arizo zigenzura umujyi wose wa Goma? Waba ufite ikigereranyo mu mibare cy'abahapfiriye? Je voudrais tout d'abord préciser une chose. Quand nous parlons de la situation qui prévaut dans la ville de Goma, il s'agit d'une occupation des forces armées rwandaises. Mbere na mbere ndashaka kwemeza ko Goma yigaruriwe n'abanyamahanga bikozwe n'ingabo z'u Rwanda, igisirikare cyemewe cy'u Rwanda, umuturanyi wacu. Nibyo, nyuma y'iminsi yaranzwe n'imirwano ikaze, twabonye mu mujyi M23 n'igisirikare cy'u Rwanda RDF ubu bamaze kwigarurira igice kinini cy'umujyi wa Goma. Ku bijyanye n'abapfuye, bitewe n'uko ibintu bigenda bihindagurika cyane, ariko kandi na M23 n'ingabo z'u Rwanda bakaba bafite inyungu mu kutagaragaza isura ya nyayo no kwemerera isi yose kwirebera ubugome igitero cyabo cyakoranywe.
biracyagoye cyane kubona umubare uhamye w'abapfuye muri iyi minsi y'igitero. Dukeneye kandi gutandukanya ko hari impfu nyinshi zabaye biturutse ku mirwano, ariko hari n'izindi zaturutse ku kuba u Rwanda rwarasenye rubigendereye ibikorwa remezo by'ingenzi muri Kongo. Baciye imiyoboro y'amashanyarazi, barasa amabombe ku bitaro, banaca imiyoboro y'amazi, bafunze ikibuga cy'indege, banafunga imihanda inyuzwamo ibicuruzwa. Nibwira rero ko iyo tuvuga abapfuye, abatari abapfuye bahitanywe n'intambara ku kanya, cyangwa se abishwe n'amasasu yo mu mirwano hagati y'impande zihanganye, ahubwo hari n'impfu zaturutse ku bukana bw'ubugome igitero cy'u Rwanda ku mujyi wa Goma cyakoranywe, ari uko kwangiza ibikorwa remezo bya nkenerwa. Ibyo ntibyaboneka nk'intege nke za guverinoma yanyu mu kurinda umujyi ukomeye nka Goma? Uku gusubira inyuma ubisobanura ute, na cyane ko hari benshi bibaza bati ibi byaje bite? C'est une situation évidemment que nous déplorons, qui nous révolte aussi énormément. Birumvikana ni intambwe isubira inyuma, kandi ni ibintu bibabaje cyane, sinatinya kubivuga. Dukwiye kwemera ko ibintu byatangiye kugaragazwa kuva mu mezi menshi ashize, niba ahubwo atari n'imyaka. U Rwanda rwashoye imbaraga nyinshi mu kugwiza intwaro no mu kuzihama 23 mu burasirazuba bwa Kongo. Bashoye imari mu kugura intwaro zihanitse zitari zimenyerewe mu karere. Intwaro zakoraga ku buryo n'umuryango w'abibumbye muri raporo wahaye akanama gashinzwe umutekano wasobanuye neza ko zirusha ubushobozi izawo. Ikindi dukwiye kumva ni uko u Rwanda inshuro nyinshi rwagiye rurenga ku gahenge kabaga kavuye mu biganiro bya Rwanda kagombaga gutangirana n'itariki ya 4 y'ukwa munani, binyuze mu gukoresha ikoranabuhanga rihambaye nko guteza kirogoya mu ihererekanwa ry'amakuru. Bisobanuye ko inzira zose z'itumanaho mu kirere cya Goma no hafi yayo zari zaramaze kuburizwamo burundu, kuko mu gihe kirogoya zaje mu ihererekanwa n'ikurikirana ry'amakuru, bivuze ko inzira zo gutwara ibikoresho bya gisirikare zari zigoranye cyane, ariko ni nako byari ku bakora ibikorwa by'ubutabazi ndetse n'ubutegetsi bwa gisivili. Rero ntidukwiye gutinya kwemera ko habaye ishoramari ryinshi cyane ry'umutungo w'u Rwanda mu gushoza iyi ntambara nta gucogora, kandi rwabikoranye ubugome ndengakamere, nta kintu na kimwe rwitayeho, yaba abantu bazapfa ndetse n'ikiguzi cy'abazahitanwa n'iyi ntambara. Ubu haba hari ingamba zo kugaruza ubu butaka? Alors, je voudrais clarifier une chose. Nous n'allons jamais accepter. Turashaka ko ibintu byumvikana neza kuri iyi ngingo. Ntibyemewe ko u Rwanda, igihugu kinyamuryango cya Loni, cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'indi miryango myinshi, kigarurira igice cy'igihugu cyacu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ni ibintu tutazihanganira. Ikirenze kuri ibyo, ibi ni ibintu isi yose idashobora kwihanganira. Akanama ka Loni gashinzwe umutekano kakoze inama ku cyumweru gishize no kuwa kabiri ushize, aho benshi mu banyamuryango bamaganye mbere na mbere ukuba k'u Rwanda ku butaka bwa Kongo, ariko banasaba ko rwahava bwangu, cyo kimwe n'umunyamabanga mukuru wa Loni, cyo kimwe n'umuhuza mu biganiro bya Rwanda. Rero twisanze mu bihe aho atari Kongo gusa, ahubwo n'abafatanyabikorwa bose bafite uruhare muri iki kibazo barimo kwamagana u Rwanda ku bikorwa byarwo byo kwigarurira ubutaka bwa Kongo binyuranije n'amategeko, ndetse hari n'ubusabe bw'abaterankunga bakomeye mu Rwanda. Turabona Ubwongereza, turabona Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bose basohoye amatangazo akomeye yamagana uku kuvogera ubusugire bw'igihugu cyacu. Rero birumvikana, ibi ni ibintu bidakwiye kwemerwa, atari kuri Kongo gusa, ahubwo nibwira ko bitanakwiye no kwemerwa ku bindi bihugu byose byo ku isi birajwe ishinga n'iyubahirizwa ry'amahame mpuzamahanga ashingiye ku itegeko. radiyo ijwi ry'Amerika. Abakuru b'ibihugu 16 by'umuryango SADC w'akarere ka Afurika y'Amajyepfo baraye bakoze inama idasanzwe i Harare muri Zimbabwe ku kibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. SADC ifite ingabo z'amahoro muri Kongo, yapfushijemo 17, 13 muri bo ni Abafurika y'Epfo. Uretse izi ngabo za SADC, umuryango w'abibumbye nawo ufite ingabo z'amahoro zimaze imyaka 26 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abahanga n'abanyekongo bo by'umwihariko baribaza icyo zihamaze. Ingabo za Loni zageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwa mbere mu 1999 zitwa MONUC.
MONUC yahinduye izina mu bihumbi 2010 ifite abakozi 24,983 bagizwe n'abasirikare n'abapolisi mpuzamahanga 20,586, abasivile mpuzamahanga, abasivile b'abanyekongo n'abakorerabushake mpuzamahanga ba Loni. Mu bihumbi 2010 rero MONUC yahinduye izina yitwa MONUSCO. Kugera mu kwezi kwa 10 2024 MONUSCO yari ifite abakozi 13,971 barimo abasirikare mpuzamahanga 10,183. MONUSCO ifite ingengo y'imari ya buri mwaka irenga amadolari miliyari 1 na miliyoni 123. Muri make byibura amadolari miliyari 1 niyo Loni ikoresha mu butumwa bwayo bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri mwaka. Bivuze rero ko muri iyi myaka 26 ingabo za Loni zimaze muri Kongo zakoresheje amadolari arenga miliyari 26. Hagati aho zapfushije n'abantu 445, abasirikare, abapolisi n'abasivili bose hamwe. Abahanga rero baribaza niba izi ngabo za Loni zidakwiye gutaha. Urugero ni Profeseri Kizito Sabala, yigisha ibya diplomasi n'umubano mpuzamahanga muri kaminuza y'i Nairobi, University of Nairobi muri Kenya. I think the calls for its withdrawal will intensify. Ndibwira ko abantu bagiye gusaba ko MONUSCO ikwiye gutaha bazagenda biyongera. Buri wese azagera aho yumva ko yarengeje igihe ko ikwiye kuva muri Kongo. MONUSCO's time in DRC is long overdue. Abanyekongo nabo ubwabo bibaza icyo MONUSCO igikora mu gihugu cyabo. Ni nka Philippe Unji, n'umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu y'Epfo n'umuyoboke w'ishyaka AFDC, bishatse kuvuga Alliance des Forces Démocratiques du Congo, umwe mu mitwe ya politiki igize urugaga rufatanyije ubutegetsi na President Felix Tshisekedi. Mimi nadhani wako hapo wamesaidia kukingia raia, lakini haitoshi. Sinshidikanya ko ingabo z'amahoro za ONU zagize uruhare mu bikorwa by'umutekano w'abasivili, ariko ntibihagije. Dutegereje kureba icyo ONU izakora, nicyo kizatwereka niba bakunda Afurika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turakurikira ibyo barimo.